Te whaafeilo i atu lo tātou tunu o se isi whaopoponga le nei o talafou I mea lo tutupu lo tātou tunu I Sāmoa. O lo whaawau pia ona mata I tuwina le matanga renga o whaamaumaunga, mai isi atunu o ia suinga o ngalu o le whaama el COVID-19 fruiva, ma ua mai te wina le telo tangata whemala ngai ua awhiai. O le vaiason te neina whaamau ni ai wai te tonu le malo New Zealand, le virus il COVID-19 fruiva I lona ngalu lona iwa, ma e peia a fia te le itangata mātatua. Wa fautua ina ele matanga luenga le se fua malo loina le mamalo le sio tātua tenu. E neia no fauta ai maise le whaatinu ino pui puinga masane, e pei ona sasa wa I mua le temia o vevela le o sosonga o le whaamai. O le whaatinu ina le o tui pui o le COVID-19 fruiva, mo ilanto e le I fia se tui pui mua, ma ia whaatino tui whaau popo po le pusta, mo le whaamai mo ilanto ua mai a isi tui pui mua, mo le pui a mai lava le whaamai, ma ia ave le whaamua ia ilanto mai leonas fultausanga nga I lunga, o ilanto fo I waiai ngā se tu mau e a fia I le suka, toto mau alunga, ngā se o le whatu, ka nesa ma ngā se o le mama, o tinamata mai tai tō, ai maise ilanto wa ato le se fultolu vai aso a ngai lunga. O tangata uma ua whai ngā ruenga le soifua maloloina, ma isi tangata pe amanao mia. O le tuiwha o popo le COVID-19 fruiva, e ma whai o na whaatinoina, pe a whai wa ato le se fulma le lua maasina talu o na mai au na tui mua sa whaia, po le whaatinoina I te tonu o le tau sanga. Wa fautua ina foi la tolo malanga mai tunu I fafuele I fia ia tui pui. O lo fatino tui pui o COVID-19 matotua. Fafsanga I male fale o lo sepen renis, mai le tu lai vale tai au I le fai le afiafi, mai I le asonga fua I le asafareile. Mai o la fai lo lavanisi no fanga fa o popo, mo le sila fiele atunu. E le iti le nganga bevi I mal faaf tai o le tumalonga nga e maunga numero mua. E na ua puna ele suawa ina vili ina mai on lau ele, e le afio anga maunga. O le nganga o le fia na faaf tai ele fio ngā le suipa na mia, le afio ngā tuala Josefo Bonifacio. O le faipule le o le tumalo. O le ua tali le atua I se tasio mana o ngā molo na I tumalo. E le tele o tausanga o faa le tonu le suawa I tau mafa. Ao latu tau sa vali maisi a fio anga I pata mea masamalai ulu I le vai tu maoti. Mai o le swawai le tasi wa maua mai lau ele o le tumalo. O le amanuia tuai mai a fio anga I lua. Na whaftai e le fionga ia tuala, le fionga le ministao ngā ruenga te tele, le fionga olo a forfiti va ai. E ui le tau wha asoa se le ni mopolo keti wa whaata oto I lana mtanga ruenga. Ai Natalia tu lava e whaatino le ngā ruenga, mo le se leni ua maua I lea taimi. O lo iai fo inisi tu malo o lo tālusanga ina lava le polo keti e tasi. O le fia maua le se swa vaitau mawha Italia tuai I le wha le tonu, motu pe vai ma whaatu langa taimi o la tuai le swa vai mai le malo, mo nai o la tu wafio anga. O le walo ia le saini ina le tu malo le paa, o pepa o le whaamatua I o leulua I se lau limas furua Tala o leulua I miliona, o polo keti wa lewa na mai a isi tu malo. O lea saini ngā lima na whailo I eile fionga le ministao na tangaruenga o tinam te mai tai, a tina o nuk maanga fisotai, o lo o ngafa mal polo keti le nei o le miliona Tala. Fantasiai ma le fionga le ministao tupe, le fionga lautimuia a fōwele se va ai. Na sauno le fionga le ministao na tangaruenga o tinama te mai tai, le fionga mulipola na Rosa Ale Molio. E wha awau pia le anawata wal whainga malo le polo keti le nei, e mole manui o tangata lau tele o le atunu. Mai o Sāmoa foi le atunu mo le Pasifika, wa o lato whaatino se polo keti whaape nei, e whaamatu wai se leni mafso swani mai atunu o I fafo. Ma wa ioi na fo ea tunu te tele o lo awina mai e fiso swani, ma le wha moe ina ia tula I mai se suinga le leipe o na wha nau iei le malo, I lalo o le nei polo keti. E naiva yaso tua na ina wha alawi lo alo ia le fionga lau timu ia,
Wa ta oto le isi 5 miliona tala moi tu malo, o le miliona lo na lua le wha tu atu pe a whai e mai a uma vaenga mua, o le isi miliona tala ma wha tino vaenga uma pe on ta tia lalo ta iala, mai o le a le ai se vaenga e polokai le wha tu ina tu malo ua wha maoni. E 5 so whainga ruenga leo le a wha ngā iei vaenga uma, e whaamatu o tuaile se lau 5 feta lai le tu stupe le tu malo, e a mata whaatino e loa, fuanga le lātu polo ke te pe o na tu ina mai tu tono le ofisa. Na toe tu alalo atu le fionga le minista ya mulipola i tu malo umai 5 maltasi, e mana o mia tele le ngā lule whaatasi komiti o fono whaavaya i tu malo. Male matanga ruenga, e maa ai le avenga, maa lama i tu uma, ma whaingo fiei mea uma e le toi iai ni whewesia inga. A o tau wha mai ampe wha ngā solo sa ili linga masu esu e ngā leo Australia, e le ngata i le mafu a ngā o le maali liwa i o alo Sāmoa e toa whai na malanga i ngā luenga whawai teimi. A le whātalia fo i leo le talia toa a inga i Sāmoa, e le tālu sanga na tu ina mai lan toa lo whaia su esu e ngā, i le whaonga i nei leo le DNA, e sa ilia tonu ai le tangato i lantou i ua maali liwe toa wha, e nei ia sa o le suawhai tu ina lungo le pusa maliu o le tangata, ma ia sa o fo i le tino maliu e tu ina mai aloa ia i le a inga i Sāmoa nei. Na maua le fiso o ta inga au telefou ma le fio ngā teo Anthony Sofe le poan po, ma ia wha i loa ai le wha alia o le lango tātu tangata Sāmoa, o tangata Pasifika o loo ngā lulu i ngā ruenga whaawai teimi whaatasi mai lantou. Lo lantou tāpena ina lea o se sauni ngā lotu. E whaailoa ai o lantou vale alofa mo i lantou o maali liu. Ma le ofo ane foi o se fisoaswani mai le ainga e ana le whale maliu o lotu i naitino maliu i lantou nei. O lantou ofo ane eipusa maliu e moli mai eitino i lantou i Sāmoa e au nomas tutongi. Whaailoa e te o i telefou. E tele isi vaenga e leo manino ai o tātou tangata e le ngato ngā luenga whaawai teimi. O whiu ia inga, ma le whaatinonga o tūlanga viso ta inga ma kampani o lo malanga o tātou tangata e ngā lulue ai. Ma e le o se tūlanga e whaingo fie, mai le to e tito i lantou na whilifilia lo tātou mā loi Sāmoa, ma le ao whae to o tele o tangata ua maua awa noe ngā lulue ai. O le asonga fua le vea so fau pe aliliu mai fiso o ta inga ma whaasa le launga le siu fonga le lau mua i lana tautua maasani mai Sāmoa. O le a whaamanino e le fionga ia teo Anthony Sofe, nisi o vaenga e fia mālam la mai le atunu. Mai o le ata tala fo i le avanoi tangata lau tele moni fisili, e fia fisilingi ai le fionga teo, e whaonga ina ai le call po le video messenger, a ngai i le messenger le siu fonga le lau mua, e nisi o vaenga e leo mālam la mai, le ana whaalia le fionga teo, o le anta mu whai e tali tua i vaenga, e pei ona iailo na visota inga, e o tātou tangata o lo malanga atu i awa noa o ngā luenga whaawai teimi, i te tonu lava o Australia. O a tātou tala fo ia mai Sāmoa maduia le ne iaso lo tātou tunu o whaasoi foia.